Bei Joe Biden an ceathrú huachtarán de chud Stáit Aontaithe Mheiriceá a thuirtí áraid in ndáil éireann. Ba é John F. Kennedy an chéad duine. Bhí bé mór ag an 35 huachtarán Mheiriceá an chéad uachtarán a thug cuairt oifigiúil éireann chuirsaí síochanna ina chud cainte. My friends, Ireland's hour has come. You have something to give to the world, and that is a future of peace, with freedom. Solarag sin tír seo, gheall Kennedy go bilthite san airlach, ach Mario é 5 bhí ina dhé sin. Bhí breise go scór blianan solar leor aon uachtarán eile as Mheiriceá sa Dáil. Fear de bhainú bhéal athe póirín a dibredaran a leor nuair sin Ronald Reagan an 10ú huachtarán. Bhí téama na síochanna go mór a gceist ag Reagan chomh maith, agus chuir sé chlósar ar a áraid le tagairt de chaint Kennedy. And the cause is the same as that spoken in this chamber more than 2 decades ago by a young American president who said a future of peace and freedom. Ar an chéad cheann de Phrí Thuras a thug sé ar éireann a leor Bill Clinton sa Dáil. We must not let the hearts of the young people who yearn for peace turn to stone. Ba é Clinton an chéad uachtarán a thug cuairt ar an tuaisceart, agus é luaite go mór leis an phróiseas síochanna. Inniu lorthaí Joe Biden an 16 huachtarán ar Stáit Aontaithe Mheiriceá sa Dáil. Gach seans go méid ceann na téimi mór a céarna ag Biden a bhí an triúr eile a thug áraid de theachtaí Dála agus seanadóirí. An tíochan a choinneáil slán príos bric a chuairte ar éireann a deir Biden.